daging bobot ke inggih idedane para pamiarsa sinamian ari sajeroning titiang ngaturang gegitane puniki wantah je daging babat sane pacang keunggahan naga pinakemurdaning carita boya wenten tios naga banda manut linging daging sastra inggih manut linging utawi baos sastra ajini kakar disa maraga sane sampun kekardian tuk ide sang kawiraja ide sang maraga luweh mau utama ngejan tutur unteng nepisan wantah je daging-dagingipun ingyan punika sakelewir tutur sani mau utama mangda anggen unteng pengacepe wantah jemang wenten angin sesuluh risat-sat titi pengancan kayang ke wakasan
tiang wantah mangojahan. Sakemawon eri tepongane puniki titiang wantah je para sida midar tiang utawi wantah je ngojahang kesayewaktianipun Majalaran daging gurit. daging-daging tutur utama puniki wantah ojahang titiang melarapan antuk sekar gitu utawi geguritan. Nah, Mangda sapuh kapedengan maring ageng wiyakti pengabden manah titiang eri sejeroning titiang pacang ngeremayang daging ceritane puniki mangda persida pinaka sesuluh eri sejeroning para karamut haladamuh hida batara maka sami mang nene doh ring kapedengan eri sejeroning padewekan.